Pemirsa Pasar Kereneng mengenah ring pusat keramaian Kota Denpasar. Pasar Inucap wantah genah utama ngelimbakang ekonomi krama ring kota. Napi malih pasar punika membuka kantos galah wengi nanging wangunannyane sampun mayu sesuai. Punika mawinan Perumda Pasar Sewaka Dharma ngaptiang Pasar Kereneng poleh program revitalisasi saking pusat. Dirut Perumda Pasar Sewaka Dharma Kota Denpasar Ide Bagus Kompiang Wiranata Mausang nyelehin kahanan wangunan pasar sane sampun mayu seinucap pai ketandane ngaptiang side molihang wantuan antuk ngelaksanayang revitalisasi. Rencana inucap kadulurin antuk ngemargiang tes kalayakan bangunan. Pai ketandane ngaptiang yening wenten dana revitalisasi side kemargianang ring samian wangunan. Tios ngerancang wangunan sane kabuatang taler sekadi kawentenan basement parkir. Ngeninin anggaran biaya revitalisasi pasar side keajuang majang Kementerian Perdagangan antuk Kementerian PUPR. Raris indek revitalisasi muatang anggaran khusus saking Presiden. Pemargi tiosan side maprakanti sarang investor melarapan pinjaman. Pasar Kereneng side nampung sawatara ulung atus pedagang. Nanging rawuh mangkin wilangan pedagang tedun sangkaning kawentenan wangunannya nih sampun kaon utamanya ring lante kalih. Sadurungnya nih pangarsan Inucap sampun kawedar saking Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara. Pai ketandane ngaptiang pemerintah pusat ngelintangin Kementerian Perdagangan side ngewantung dana revitalisasi pasar Inucap. Mawinan kahanan maunan sampun wenten dok warses yu 170 sampun sayan rapuh. Asmara Putra Bali Pos Nguningayang.